Sagudayan nga rod, ti surat ni pagayam tayo a Gemma. Dear Cousin. Sakbay man nga inak binsa-binsayan ti pakasarita kasinyong nga kahit kung itaklin dito ya programam nga pagkidawak pa yan ti pamalakad yo. Kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yo di tanemar si studio nang runa ken nga timonda iti nga magustuak uni nga dingdinggen na programam. Kasta pa ya kablaawak dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya nang runa ka dagiti agkakalaing nga mangted iti balakad. Naawis tiriknak nga mangibinglay ti pakasarita kasinyong ngamin panagriknak kasla nagbiddutak ti panangaklon ko kini Patrick nga kaayan-ayat ko. Wen kasinyong ada pa nagduaduak nusto kadimatlaeng ti pangeddeng ko nga nakirelasyonak kini Patrick nga ididamo ket ti pagarup ko iso ti ideal man para kanya. Tangamin ni Patrick kas inararapaap ko idi balasang wenno balasita kakpailaeng adaken kuanan ti amin nga birbirokek iti maysa nga lalaki idi malagip ko idi balasita kakpailaeng idol na idol ko ni Robin Padilla. Tunggal agbuyak ti pelikula na magustuak unay dati karakter na nga medyo brusko ngem nadayaw Maginoo na medyo may pagkabastos, may pagkagangster ngem no agayat iti babae ket talaga nga nalaos ti panagayat na nga panagriknak no ikasken kuana ti agbalin nga karelasyon ko, kaayan-ayat ko. Ket awan ti dakas sa mapasamak kanya. Takabailan nak nga ilaban, kabailan nak nga salakniban, iti anyaman nga posible nga mangdangran wenno mangpasakit kanya. Iti ababa apan nao kasinyong kayat ko iti maysa nga lalaki ket deti makuna nga malalaki. Deti safe ka no kadwa misuna ngamin awan ti mangdangran ken ka. Kasta ni Patrick ididamo nga nam amok isuna. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong ken no apay nga kunak nga addan panagduadwak ken kuana. Kastoy man nga inak isalaysay ti amin. Dadlaw ko balasang ka. Tang. Matuna yun ti umayag paspasyar king ka dito'y balay. Adi mo pa'y kayatap no kasta kataawan ti mang istorbo iti anak ta. Ay kitikayat ko akit. No daw may agpasyar. Kiti talaga nga malalaki. Kinti ang muna nga. Dati abumlatan ati kayat ko ba? Mawatam ka de. Gemma anak ko. Wen tatang. Saan ka di nga isumuti kayat mo? Ngagbalin nga nobyom. Ay isda kayo nga duwa nga talaga. Ape ngamin nga dahit at pagibasbasaran niya. Kasla ti pa nagkunayo, kasla ti kayat yu asawan. Kayat mo sika, lakay. Ngagbalin nga nobyo ti anak ta kat dati basagulero wano luko-luko nga kas kadagiti kakaanakam dito lugar tayaw. Ay saan mo takasta? Bakit dayang bagbaga kakasta? Ilaeng kayat ko, kenti kayat ko asawan. Kenti agbalin nga nobyo ko mati anak ta. Kat saan nga kadagiti umay nag-araram kinkwana. Nga kigtuten lang dagiti kakasinsin na. Ay kit di ta nagsublay. Pakakitaan nga takrot dagijay. Kakaaping amin nga kigtuten da. Ay kit tapno man makita da. Ano talaga nga napudno mula ti idat-daton da iti anak ta. Tano di da nagsublay. Tamabuteng dan. Nasawain. Saan nga napudnod gagarda iti anak ta.
tatang nang saan kayo nga rumbeng nga agapa may papanitikas na nga banag? Kat anak ko, di mo unay patpatsin ti amam. No lakid din napudnukin ka, saan nga raskin nga kikiktutin da kiti kasinsin mo tapno laang mapaniknikan da nga malalaki ti agbalin nga nobyam. Nang uremet kid di siyak, kayat ko ti kasya nga lalaki. Anya, dati kabailan nak nga sa lakniban no, dati mangkurso na daw na damang bastos kanya. Ay, agpadpada kailang nga agama. Palibhasa si ka, dumeng, kasta ka. Basagulero ka iday. Ang idi nagasawatan, awanan, nagkulpi kamot laang kanyak. Kasi ka kasi garot ti kayat ko ba nga matumpungan to ti anak ta. Anya? Dati no sa bale, natural, ngimi ti asawa na ay ke data sa bale nga saritaan daytan. Angin bakay. Sipo di nagasawa ta. Adda ka di tinang basbastos king ka dito lugar tayo. Awan mo't kit di alaka. Gaputa ada pa nagbuting da kanyak. Gaputa ada respeto da kanyak. Iso nga awan tinangi marmaritis king ka dito. Padasin dalae. Ay, nahang, pudnot ti ko ng tatang. Dakkel ti respeto ti tattao di ti lugar tayo kini tatang. Saan nga gaputa basogolero isuna, no di kat talaga nga, impakita na ti kinamalalaki na, ken natulong iso na kadagiti pada na nga tao, ken impakita na ti kinapudno na king kang asawa na. Kastamoten kada kami nga anak na, nagbaling responsable nga ama. Kasta ti kahit ko asawang bakit. Ala, uwang ka ding. Angam saan yung anaskan nga butbut nga dagiti umay agaharam iti anak ta, baka akit no agtinag nga agbaak isuna. Gemma! Oh, kita hindi ka barbaro nga gwardya dito department store nga pagbububraan tayo. Ha? Apay? Kita Oh, ni, kumit kita met dito ayanta. Kati, un nga ro, Gemma. Itay pala nga nadlaw ko nga mingmingan na ka. Kursonada na kan samot de ka barbaro nga security guard dito department store. Naira na nga talang matang nga kumit kita kanyak. Saan? Ay na. Agkurso na dalaki diking kadayta. Baka madamdamalaan. Umasidig to king kakit kasarita na ka. Alain na ti number mo. When ti iyad na kat Facebook. Sana kan to ka chat. Kat ibaganan to ngagdaton king ka. Ay! Nagwapo met karon di nga gwardya, Gemma. Bagay kayo. Sika nga talaga, Kati. Ay, wing gayam. Talaga ka di nga binasted mo ni Patrick? When? Apay mo't nga di mo kahit ni Patrick at nagwapo mo't ni Patrick. Gwapo nga agpaiso Ang edi mapaniknikak nga niya. Basta, kasla medyo ubing-ubing. Kasla nalukneng. Anya nga nalukneng. Kahit mo sa uwan, nakita mo DJ Kwanan? Kahit nalukneng? Saan? Sika nga talaga, Kati. Tikit ko sa uwan, adaluklukneng na. Ngamin, may nagpasya rin balay na minsan. Ay, talaga? Oh, Ket, anyan tinapasamak? Kinigtot na digiti kakasinsin ko, di met nagsubsublin. Anya? Kung nangaroti kasinsin ko nga may isa, kasta unay kanot tagerger na idi. Saan damat nga plano nga dangran, kigtuten dalaang, kinasarita dalang, kurang nalaangan kanot makaterternek tibut-buting na. Ay na, nagkaroon mo di kita kakasinsin mo. Imbilin nga ni tatang kadakwada, nga no adaw may agarim kadya ki balay mi. Kasi teramidin da. Kinure siya. Tikayat ko nga, lalaki nga agbalin nga nobyo. Dati kabailanak nga, ipagtanggol, kasla ko makin Robin Padilla. Robin Padilla manan. Ay talaga nga idol na idol mo ni Robin na ya. Dati kaya na nga, ilaban ti panagayat na kanya, nga ori no kigtuten, di kiti kakasinsin ko,
Saan nga mabuting? Agsublilat ta. Ah. Oh, dayta na kabarbaro nga gwardya. Langa na pa'y laeng kat ni. Kas lang, kaya na kan nga ipagtanggol kadagiti mangdangran keng ka, Gemma. Ay, magkilkiligin na kada kayo. Anya, kilkiligin kan? Kat di kami payagamam mo? Sigurado ak. Adda sa bali nga kaipapanan diti panang ming na king kaitay. Agkurso na dalakid di keng kadayjay. Ay na, excited akon. Amangan no, manulaing nga aldaw. Agar-arem to king kanday nga gwardya, Gemma. Agyaman naklaunay, Gemma. Ah? Gapot na pinadgam tikid daw ko. Nga, agyadan tangag lunch. Awan ti anyaman na, Reggie. Siyakton timang bayad, tinorder ta. Ay nasaanan? Adamo ti kwartak. Tagdab trabaho akmat. Oh, no, siyakon. Kasta ti gentleman naman ko na. Siyak ti lalaki. Kang runan na. Siyak ti nangawis king ka. Iso nga rumbeng na lang nga siyak ti agbayad. Okay. No ipapilit mo. Mabalin ka diti. Ti anya? Mabalin ka din nga. Umekanto pa siya rin ni Jibalayo. Aping may nakpasya rin Jebalay mi, Reggie. Kaya't ka nga mamam mo unay. Kaya't ko nga mamam mo ti pamilyam. Ngamin, damo pa lang nga makita ka, Gemma. Agayatak ken kan. Reggie? Pudno ti kunak. Damo pa lang nga makita ka. Damo pa lang nga makita ti kinapusaksak mo. Nagpitikan ti pusok para ken ka, Gemma. Unay matan. Nagalisto matan. Awan matkid diti mangipawil. When mangiparit nga may nakpasyaran. Ken nupud naman diti ibagbagam nga agpitpitik ti pusom para kanya. Awan mo ti maramidak. Basta, umanugot ka nga may kanto pasyaran ni Jabalayo. Sika Sika ti makaam mo. Okay. Alahik to nga ti address mo. Yan tangay adamot ti number mo iti cellphone ko. Awagang kanto. Into no mayak agpasyar. Gemma, uy, kung nagtumiking ka. Gusto di ko naking ka. Kursunada na ka nga talaga, Deji nga. Reggie, uy, nagan na pailain kat malalaki. Nakas ti kursunada may iti may isang lalaki. Kita ay magblablash kan, Gemma. Kursunada mo't lan, kursunada mo't anya. Wen? Ay, kung nagtupay. Kasla Robin Padilla, may tidadating na. Kasla, no kumaikatin na tayo uniforme na, makita mo talaga nga maskulado. Siguro, minatmatak mo ti bagina. Kas natangkin mo dagiti mas muscle na. Ken amin nga tigtignay na ni Reggie. Kas laad na pagkabrusko na. Ken uray no ti kasarsarita na digiti pada na nga gwardya. Uray no kabarbaro isuna dito ikit kas lang ad-ada nga kabuting da isuna. Ngamin, nagdakkel nga tao. Ken talaga nga. Di pala pa nagsauna kat... Kasla malalaking agpayson. Ay talaga? Uy, excited ako para kada kayo. Uy, saan mo nga parigatan? No, may agarim king kan, sung bata mon. Ay, guri ka. Kasano nga ro din butbut ng digiti kakasinsin mo.
si Imon ijay to nga makita, ijay to nga mapaniknikak, no talaga nga napudno iso na kanya. No saan na nga ipakita nga mabuting kadagiti kasinsin ko, amangan no maregregadagos ti anya ti pantim? Anya nga panti? Ti riknak. Ay, uray panti pa yun Kastan tumala pagtungpalan na. Makitkitak na kayo nga talaga ti agbagay. Gemma, ay sana all. Nataer nga gwardya, ken nalapsat nga sales lady, agbagay kay nga talaga. Nukasta, security guard ka iti department store nga pag-ubraan mo ti anak ko. Wen sir. Ay sir, tata ko namlatan. Nasanay kami nga awagak dagiti tattao iti sir. Nang runa iti trabaho sir. Ay sige, no iso ti awag mo kanya ka. Makamuga. Ang napudno mo lang ti gagar mo iti anak ko. Tang, aping kakasla in-interviewan nyo matan ti umay pasyar kanya. Ay, damdamagag laang mo't balasan ka. No pudno ti gagar na king ka. Nga bay, dagiti mun una ngayon may nagaram king ka dito kasaan nga nagsubsublipay. Anya? Apay mo't nga sandan nga nagsubli sir. Ay damagam akin ni Gemma. Gemma? Long story, Reggie. Siguro akit didan kinaya tinagsubli. Ngim apay, apay nga didan nagsubli. O padawa kayo pa, tagsarita kayo. Tabamuan min tubert. No kas kadagiti imun una nga nagarim iti anak ko. Kasaan da na nagsubli. No agsubli kan tupay, winusaday. Sige sir. Pasensyakan kinitatang ko Reggie. Okay lang. Gagangailaan mo't nga. Amuan ni tatang mo no sino mo't ti may agar-aram king ka. Angin ti pakaburbur tiyaak. No apay nga saanan nga nagsubli digiti may nagaram king ka dito'y palayo. Bye-bye amlatan. Lipatim latan jim bagri tatang. Diyan ka mo kadakwada. Siguro akit di dan in patuloy pa itinangaram kanya. Sige. Ibusay mo ti merienda. Kalkalpas kumot kami iti nga nagmerienda, iti simmangput ka. Talaga ka di nga sikat na ngaramid ka dito nga kang kanan? Dua kami kininanang. Mas. Saan ka lang nga nalapsat? Nalaing ka pegayam nga agluto. Sigurado nga nagasatak to. Nagasatak to, no bilang laing tamasawa ka. Ngamin kanayo nakto nga mababsog. Kanayo nakto nga mababsog, iti agkakayo masamakan nga lutuem. Para makitaan, agsublikan to, pay. Anya? Ala. Ituloy tang harod tagtungtong, itataawanan ni tatang. Sino da kita? Unay mo tan rabrabi, da palagtugtugtug. Uncle! Sino da kita? Unay mo di kita yung istorbon. Ay, kasinsin. Kasi hindi kayo maggayam. Api nga, kasi nga oras ka tagtugtugtug kayo pala. Ano ti masapol nyo? Ni uncle ko ma. Kasinsin. Apay, aguri ka. Anyat na pasamak ka dagita ruprupay yo. Api black eye kayo, api na black eye ang kayo nga dua. Kasinsin. Kwa, nakikabil kayo? Nakitrouble kayo? Unay kayo mutin ka kasinsin. Asino ti mangdangran kada kayo dito lugar tayo? Awan mo ti makaiturid nga mangdangran kada kayo dito eh. Kwa kasinsin.
Sarita mi ko man ni Uncle. Taapay. Kwa, saan yun nga ringin ni Tatang? Naimas si Turog nan, masapa pa yung mapantalon into no bigat. Anya ka diti problema kakasinsin. Kwa ngamin, kasinsin Jema. Akin aramid da kita, sinod nang dangran kada kayo, ibagayo Kan api nga dito umayan nyo, api nga ni Tatang istorben nyo. In kayo ijay barangay hall, no, di kiti barangay tanod, ta iso ti pagpatulungan nyo, ti anyaman nga problema yo. Ibagayo kada kwada, no, sino tinangdangran kada kayo. Ta may report. Tapno no kagtigasta, kat awan to ti dangran nan. Kasinsin. Asin no aya. Taga ano nga sityo, api nga dangran na kayo, kat kabutbuting da kayo dito lugar tayo. Saan nga taga dito yung kasinsin? Asin no nga road? Dayo? Dito yung may nag-aaram king kakasinsin. Ni Reggie? Uwan kasinsin. Baga kami ni Tatang kigtutin mi kano. Ang imda kami mo tinakigtot. Kigtutin mi kumalaan. Linibat na kami mo tin kasinsin. Di mi mo't nasipsiputan, di kiti danog kinkugtarnan. Uwin kasinsin, nagtakil kayo matao kun. Pero mi, diya ka mo nalaing sa ngagkarate. Nagkarup, nagpiksapay ti danog na. Isumala nga blak ay kayo Katapi kami nga kigtutin nyo. Kuna ni Tatang mo kasinsin. Tapno makita ka no, mapaniknik ka no talaga nga napudnukin ka. No saan ton ngagsuble, kahit nasawan, napabot nga nan. Oh, kita nyo. Deta napasamak. Oh, tila kaming ubrain nyo kakasinsin. Baka met kami no, nakaroonay pa ng tiktot nyo. Baka met binudbuteng nyo nga. Saan magkasinsin? Sabtim mila kumapelang ta. Kasarita mi gad. Di pa'y nagungap dagiti bibig mi. Nagdison dagiti danog na. Ay, unay mo. Talaga nga, kaya na kayo nga duwaan. Duwa kayo, nagbabasit kayo kat nagdakil ni Reggie. Ang kasinsin, 7 kami nga ng sabat king kwa na. Anya? Kat hindi nakita digiti kakadwamin nga. Kastaunay mo hindi panangkabil na kada kami nga duwag nagtataray da mo tan. Anya? Da kayo? Nga tirong-tirong, nga kabutbuting da diti lugar tayo? Nagtataray? Gapulahan iti saan nga taga ditoy? Uwin kasi sa inyong grabe. Naglaing nga dumanog kin kumugtar. Nagsakit pa iti danog na. Agawid kayon. Taagasan nyo di kita sugsugat nyo. Tabaring no, detan ton ti pagnaknak man nyo. Diyos ko, aya. Alangor kasi sa inyong gamin. Ay, kaya't ko unay isura anak ko. Anya Tatang? Kaya't ko day Reggie ngagbalin nga nobyo. Sala nga nobyo, asawain pa yan. Ay, sika. Tilada nga ibang bagam sika duming. Damo na pala ito may agpasyar. Ipaasawa mi ti anak tan. Nang. Ay kita, manmanuti kasi nga lalaki. Kita tinangyari. Nangyari, Tagalog agbatay. Kita tinapasamak kadagay ti duwa nga kakasinsin mo anak ko. Oh, kasjay ti lalaki nga rumbeng nalaing nga pakiasawaam. Dati, kabailan na ka nga salak ni Iban. Kabailan na ka nga isalakan no adamang dangran king ka. Sika ba't duming tilada nga isursurom? Nasayaan nga ron tinaramin na dinangran na dagay ti kakaanakam. Ay, may lata Tapa ng testing ko lang mo day bakit? Ay, unay kayo na ayaape kami nga testingin nyo dagay ti umay agarem kini Gemma. Bye-bye amlatan nanang. Ang Tatang. Baka mo't no agreklamo when no mapan agiblater da kasinsin. Ay saan? Ibagak kadakwada. Nasaan dararami din deta? Tasyak ti kalaban da. No idarum da ti agbalin nga manugang ko. Akit da kamin ti agkukontra. Anya? Manugang mo adagos day tiga Reggie. Idinto nga namin sa pelay may nagpasyari ti anak ka. Ay talaga. Iso ti kayat kung agbalin na manugang bakal. Iso nga, Gemma, aklune mo ti datdaton na nga ayat king ka. Ay, unay ka ba ti dumay? Tang,
Aklunek to ano, danton mariknak nga ayat kinkwana. Apay, awan ka di pa anak ko. Kasla adang aruden tatang. Ay, kitaglunan ka ro din ah. Ay, ure kayo nga agama. Di kayo maawatan. Talaga, Gemma? Grabe. Gusto ti kunam. Nga niya. Saan lang ariknak ti marigreg. Tunggal malaglagip ko ti inaramid ni Reggie kadikiti kakasinsin ko. Anya? Kasla marigreg pa yun ti pantikin ko hana. Ay, kulaktumot. Talaga? Kulaktupay? Bros ko isuna. Kasla Robin Padilla nga talaga? Uwan nga ron. Ay nga, pituda ka no, di kiti kakasinsin ko nga ng sabat king kuana. Nga, but-but ng dala ko maangim, inunaan ni Reggie ida. Nagtataray ka no, tili mga kakasinsin ko kat di duwa nga nagamatan ni Reggie. Isudat ka kaasi nga nabugbog. Ay, anyong orti ko lang ni tatang mo. Kat kaya't ni tatang isuna para kanyak. Ay, kunaktupay! Olo, nagmayat istoryayo nga talaga, kasla pelikula. Kasla Robin Padilla, kin Ana Roses nga pelikula. Ay nga, anya nga ron, kaano mga sungbatan ni Suna? Jack payam mo. Angam sigurado nga kaya't ko ni Reggie nga agbalin nga nobyo. Ay, sana all! Talaga? Talaga. Wen? Aklo na mo ti idadaton ko nga panagayat king ka, Gemma? Wen ko nakmat Reggie? Yes! Uy, saan ka makatagari? Nakababain. Ay, pasensyakan. Naragsakak lang amin. Gaputa. Nobya kan. Gemma. Gaputa ipatpatig ka matan. Reggie. Kasta ya. Kumusta gayam digiti kakasinsin mo? Pasensya ka na. Saan kumat amo nga kakasinsin mo dagi jay? Okay la. Na-explain ko mat king kan. Kat, ure isuda kat, okay la kadakwadan. Kat nawayakan nga agsubli di balay, nga awan ti mapasamak king ka. Kasta ya. Awamot ka diti pa nagbuteng ko. Takabaylakmat ka dependaran ti bagik. Detalay nga no, libatin da kwen no agaramat da iti armas. Saan? Safe kay di lugar mi. Taimbilin ni tatang, ngawan ti mang sagid king ka. Ken aklunin da kan, nga kaslapasit ti pamilyan. Kaya't da ka pa nga mamam mo digiti kakasinsin ko. Tabay. Kunada nga agpasuro da ka no king ka, no kasano ti ag martial arts. Kasta ya. Sige, awan di problema kanyak. Lakid di nasaya da kanyak, nasaya atakmat kadakwada. Ngano dagas ti pakita da kanyak, ore adadat et teritoryo da, kat dakasakmat kadakwada. Ape nga kasla maragsakan ka ba nga, ibagak ti kasyay. Ngamin, kasta ti kayat ko iti may isang lalaki. Ti anya? Kasta nga, naturad lata, ure no, basta, adaking ka, ti sapsapulek, ti may isang lalaki, Reggie. Kat, nasayat no kasta. Ngamin, panagrik na kat, safe na safe aking ka. Talagang aramidag ti amin. Tapno awan ti makaaramid iti dagas king ka, Gemma. Talaga? Safe na safe ka kanya. Aging nga dagay ti sidong ko. Awan ti dagas na mapasamaking ka. Sige. Ituloy ta nga ro din ti mangan. Sige. Makaamunton. No, sa din no ti pagtungpalan ta itang arabi. Mas daw ka din, ape nga dito nang iturungakin ka.
Um, Saan man? Pasensya ka na no alis to ti amin. Ngimisun to mala ti pagtungpalan na. Kasaan ka madanagan, Gemma? Anyaman na mapasamak ka datay tang arabi. Nakasagana ka mang sungbat. Nakasagana ka mang ikalay saking ka. Nulakid di, umanugod dagiti nagadnaking ka. Kasta ti panagayat ko ka. Sika ti babae nga kahit kung agbalin nga katakunay na ko ititong palbihag, Gemma. Reggie? Nakasagana ako nga mangipaay ti amin ko king ka. Agyaman ak no kasta, Gemma. Kadi ka rik, nga di kan tupulos agbabawi. Apay nga pisil-pisilim dagiti muscle ko. Makay-ayo lang amin nga pisil-pisilin. Nagtangkan. Malaksid nga managbagkatak ka dagiti nadadagsen. Mapanak pa ag-gym no ko. Ay, sumal lang Apay nga aprosam ti tiyan ko. Grabe, pudno gayam. Tiyan niya. Pudno gayam nga adda abs mo, Reggie. Isuman lang nga kastaon ay ti black eye dagiti kakasinsin ko idi Nagdadakkel kan nagtatangken dagiti gamgam mo. Wen, ta idi baro ak pelayeng, idi teenager ak. Mahilig ak iti boxing. Agbukboxing ak idi. Ken already kiti daddo mga martial arts when no. Daddo mga klase ti panakilaban. Taekwondo, jiu-jitsu, karate do. Amin nga do. Inadal ko. Sumad lang nga nakalalayin ka nga makilaban. Malas na lang di kiti mang kursunada kanya. Di ka nagpaiswan na di lugar mi. Saan mo't nga ti kabutbuting dak? Amuda ti kabailak karamiden. Ngem dakil ti respeto da kanya. Taado kadakwadan ti tinultulunga. Ngano adamang dangran kadakwada. Already ubing kami no ada mabulbuli. Siyak ti pagparesbakan da. No ada ti gulo di lugar mi kat saan nakabailan di ti tanod mi ti mga nawa kadakwada. Siyak ti ayabanda. Pagtitinik mugak ida. Kat sipo didi. Saan unay nga nagulon iti lugar mi? Unahin. Kasta aya? Wen, uray di kiti marites. Uray babae da talaga nga kabutbuteng dak, takunak. Pasubsubak ida no itultuloy da ti panagmarmarites da. Aya? Alakit. Iso nga no maikamang kada kayo. Nagsagana dagiti marites iti lugar yo. Kasta nga kastamot ni tatang ko iti lugar mi. Kasta ya. Isumala nga kayat nakaunay ni tatang para kanya. Ado tinagpadaan nyo kini tatang. Nasayad no kasta. Sigurado lakit di agkasundo kami to. Kini tatang mo. Ituloy na nga ron. Sige. Aprusam ti amin na kahit mga aprusan iti bagik, Gemma. Pisil-pisilin ti amin na kahit mga pisil-pisilin. Adapi kahit ko nga pisilin. No kasanot kinatangkan dagiti muscle mo? Kasi nga tamadlat kinatangkan ti muscle mo dita nagbaitan dagita lupom? Kit padasem talaga? Padasem. Sige.
Anya ti makunam. No kasanot katangken dagiti muscle mo. Natangtangken pa dito, Reggie. Oh. Oh, apay. Rugyantan. Narik na ako nga rimor dito bug ko, Reggie. Kasta ya? O sige. Angin romansahin gabi it. Tapno at adapin nga natubtubog. Sige. Si kanti akin rabaw. Okay. Reggie. Gemma. Nagtanggal. Sige. Sadag ka iti barukong ko. Pati barukong mo nakatangtanggal. Reggie. Reggie. Gemma. Reggie. Gemma. Reggie. Gemma. Abay. Naglipas ka din? Sige. Siyak nagaro din naglipas. Abay. Linaklakanak-lain nga. Nga sinakroy nga impadata. Nalagaan ka lang amin. Sa bagay, dagita nga kinadakkel ti muscle mo. Kaya't kung amin no siyak taglipas, siyak takin rabaw. Sige. Ulitek, Gemma. Kalpasan nga da mapasama ka data. Ibagam lahat. Nakasagana ak nga mga ikalay sa king ka. Sige, Reggie. Reggie. Talaga malalaki ka. Sa una, pitipig sana, di ba nang panakpak mo kanya, Reggie? Kahit kung amin tikasoy. Tatapno marik na mga perme. Gayat ko nga talaga, Reggie. Reggie, agring kan. Aglawagan ni. Agawid tan. Naipakadakmot kidi nga sa anak umyan di balay, nga umyan ta ditoy, nga kadwa ka. Kat okay mo't kinitatang ken nanang. Angin, masapat tabi nga mapanagtrabaho. Reggie. Nga pa eh. Nakabarbara ka mat. Agurigur kan samat. Ni Allah, Diyos ko. Agpanating ka pa eh. Apeng amin nga di ka nagbado. Nagpatpatnag nga naka-aircon ta dito silid dito motel nga na nakauyos ka lang. Pasensya ka na. Sana kami nga nasanay nga aircon. Aya. Agawid tan ata. Tapno makaatumar kat agas. Dito tabi lang. Malamlaminak. Di ba? Anyang arti ramidag. Data, kinumutang kan. Saan nga manay? Okay, kung arakupin na. Arakupin ka? Uy,
Agchichilak namin. Ala, sige. Naala, Diyos ko, kastaunin nga talaga, tibaram. Ay na. Nagnato ti gurigor mo. Nag-ara ko panak man. Wala na. Dita. Saan nakapanpanawon na, Gemma? Ha? Dito ka lang abay ko. When? Alaw, Diyos ko. Kastaunin ti payigpig mo ni. Saan na balay tada ka mo't? Okay, tirik na ako. Ha? Okay kan? Uwin, gabuta, ara ko panak. Dinakpan-panawan na, Gemma. Gemma. Oh. Sino ti baby? Sino baby nga? Sino ti baby? Baby, daw awan mat pay baby, awan baby, tawan pay ti anak ko. Ni apay. Siyak ti baga mga baby Siyak nga ron ti baby. Manipo di tawagan nak ti baby ko. Aniya? Dinakpan-panawan na. Saan ko nakmat? Thank you, Mami. Mami? Gagabuta siya ti baby. Si kamat ti Mami Agbi-baby to kamat. Basta siya ti baby. Sino ti baby? Mabingan di mo ibaga. Aniya? Sino ti baby ko na? At ang saman namin sa bali nga baby, malaksid kanya. Awan, siyempre si ka. Bagaman, baby ko kung na mga kanyak. Nalastunan, baby ko. Thank you, Mami ko. Hoy, Gemma. Itay pa lang kasarsarita na ka ti customer. Sorry, sir. Damdamagig no sagmamano dito eh. Ay, awan ti tag na, sir. Awang nga rod. Ay, mabit lang, sir, takitaek. Uy, anyat, mapaspasamak king ka, Gemma. Itay ka pa lang agmulmuling-ling. Adan sama ti panpanunutam. Apay da problema? Saan ka di nga nagkuyog kayo kin ni Reggie di Kalman? Awan, sis. Dalang panpanunutik nga problema kaya balay. Sigurado ka nga saan nga ni Reggie data? Saan? Apigay nga ni Reggie. Masakit isunay so nga saan nga simre. Suman lang. Baka matisot panpanunutom. Gaputa masakit tinobyom. When may sabay di dyan ka panpanunutan. Mala, di mo unay panpanunutan kat ni. Kababayin ka di kita customers. Kanon to ka raw balasan kong agsuble ni Reggie. Et kuman nga makatungtong isuna. Umiinom ka diti arak. Anya nga tati Branda, anyat ininumun na. Kaya't na nga tati Jane, wino empelay. Jack pa amo tatang. Ngayon, baga naman nga may to diti balay. Kaya't na ngaya si dikti bagi na kada kayo, nang rona kanuking ka. Ay, kawuna. Ay, kat baka kat no ag best friend kami, niti agbalin nga manugang ka. Mayat, kursunadak launa isuna para king kanak ko. Ngamin, kasla kanyak nga malalaki. Ken sigurado ang kanda talgid to tiriknak no iso ti pakiasawaam.
Mm, Aping nga kasla di ka makasungbat, anak ka. Saan ka di nga ipatpatig mumutin ni Reggie, ako nam kanya kinauday nga nagsarita ta. ha? Ay, uwin tatang. Apeng or iti bagak nga, agbalin nga manugang ko kung nakikaslang nagbaliw tila nga manakaw. Ha? Kadi tatang? Saan mo? Alano kasta. Ebam to nga ruday. Tauray inaldawon nanton ti umay dito'y balay. Tapno mayas asidignan tirik na nakada kami. Anya. Nagustuhan ka di tinaramid ko, king ka. Mm. Agi na natang Ruden. Maturog tanton. Sige. Agbado ka kuma. Amangan no, aggurigor kanto manen, nagpanating kanto manen, mabigatan nga nakauyos ka, kat naka-aircon tamat karod. Sam na palin na, ada ka mo. Anya? Anda ka mo, nga mga iwan kanyak no kwa. Ha? No, aggurigurak, when nagpanating nga kit, ada ka mo, nga mga iwan kanyak, di ba? Sino ti baby mami ni Tayen? Saan ka mo't nga masakit? Saan ka pa imot nga masakit ni mapi nga kasta? Nalibatam sa mo no, sino ti baby? Anya? Sino ti baby? Samot sa bali nga baby mo. Siyempre awan. Sino nga ro ti baby? Siyempre si ka. Kape nga ro di nakawagan ni ti baby ko. Alawin ka din. Baby ko. Agbado ka, tapno di ka agsakit. Yes, mami ko. Una yun. Saan lang anam na minsan kasinyong nga nag-baby talk ni Reggie nga kaayan-ayat ko. Bayat iti panagkadwami ng runa no kayda kami. Diyak mo no igagagara na wenno diyak mo no talaga nga ugali na dayjay. Gimkas lang ma-turn off ak no kasi nga agbe-baby talk. Ti lalaki nga ipatpatig ko. Ngayon patig ko, gapot kinabrusko na, kinamalalaki na. Ngayon, kasla inyasping ko pa, nga kasla Robin Padilla. Bueno, dagiti karakter ni Robin Padilla, kadagiti pelikula na. Ada ka di kasta nga talaga kasinyong gagangayla ka di. Bueno, apeng kasyay, aramidin ni Reggie. Saan mat kidi nga kanayon? Ngem adadati sumro iso na nga dati no nakaagin inarakop kami kadetan. Agbe-baby talk. Nga kasla ibilbilang nak nga nanang nan kat iso ti baby. Nga kasla maladaga pailaan. Kasla di tinaudi. Hindi tamanan. Agbe-baby talk ka manan. Apay di mo kadi kayat nga siyak ti baby. Saan man no talaga nga baby ka, agdede ka mga rod. Ay dede. Anya? Inya nga ukulaang, wen ko namat. Ang katsyembre, si kati mamig, siyak ti baby. Agdede ak gabuta siyak ti baby. Aklunek ka sinyong nga at dati, maitid na kanya kasla pa nagdwa-dwa no pudno ka di, ti desisyon ko nga, itultuloy ko lahat ti pag nakirelasyon ko yung kwa na, no pa'y itilikudan nga,
Kasla kabaliktaran di ipakpakita na no daduma kanyak. Kadeti ekspektasyon ko kenkwana. Ala, no saan nga kasi isuna, talaga nga malalaki isuna. Iti publiko, talaga nga brusko ti dating ni Reggie. Ngayon nung dakda kamin, naglalo no ti intimate moment mi, wano kalkal paslaeng, ti panag nahaig mi, di Giant. Kasla panagriknanan kat baby isuna. Ket siyak ti akin baby ken kuana. Normal la kaditi kasta kasinyong saludsudek man kadagiti viewers. Ada kaditi kasta nga padasyon nga ti nga ada iti kanito nga dagiti asawa yo ket kasla agumbi, aglambing nga agbebebitok dabay. Sagbay nga maminpinsan nga ma-turn off ken ni Reggie kasinyong balakadan dakman, tulungan dakman, lawlawagan nyo man ti panunot ko, no normal lang baka di daytoy nga araramiden ni Reggie nga kayan ayat ko. Sabi ko makit na kay Batit Adal, ken nakaited liwliw ken pagsarmingan ti biyag dati nga surat pakasarita akasin, ket sabi ko makit makaited may kandak ti balakad. More power to your program, and thank you very much. God bless. To'y ag problema apagayam mo, Gemma.